мурда күнү выходной кылып, режим алмашып, түн уктай турган болуп калдым. Ушинтип 2 күн подряд жумушка чыга албай калдым күнү. Бүгүн күндүзү бош машиналар болгон болсо, күндүзү чыгып кош керек. Азыр барып байкаштайынчы. Бар экен, жок экен, күндүзгө машина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына бүгүн күндүз келип, мо фиток менен чыгайын датам. 964 ушу менен чыга бер дейт. Бул бош экен. По салону. Саат 10 болду, линияга чыгайын датам. Азыр линияга чыгам. Көрөбүз, заказ канча убакытта келет. Так, линияга чыгабыз. Кана заказ гел. Кайра. Жана алып көрөлү. Санап көрөлү 20га чейин келет экен. 1, 2, 3 дегенде бирок плюс 40 менен эле. Ладно деп алып кое беребиз. Ё-моё, биринчи эле заказ село Каражыгач дейт го. Так, биринчи заказды чытадым, 391 сом чыкты, 400 сом берди. Я вам сколько должен деп сдачаны берейин десем, нет, не надо. Главное, с комфортом довезли дейт. Кечке чейин чыдап иштеп туруп, кечинде өзүм машинам менен чыгат окшойм. Бүгүн сутки иштеп салат окшойм, походу. Бүгүн мен колдон келишинче акырын иштей беребиз. Анан шашпай кечинде өзүм машинам менен чыгам, буюрса көк фитмен. Ходовкасынан да звуктар көп экен бул машинада. Анан встроенный Bluetooth жок. Бияқта модулятор экен да. Модулятордан бери радио тартып кетип эле, бери өзүнүн модулятору тартып кетет, ошентип. Некомфортныйраак болот экен да. Бирок тиги орус эжекеге жагыптыр поездка. Кененирээк отурсун деп сиденье жылдырып мойтуп койгонум жакты окшойт, походу. Буттарын кененирээк коюп кетсин деп. А так экономдогулар көбүнчө ошол деле көңүл бурбайт го, сиденьяларгачы. Артка чейин до конца түртүлүп турат, тигилердин буттары кысылып кетет. Ушундай мелкий моменттерге деле көңүл буруп койсоңор, экономдо болсо деле жакшы болот. Оценкалар тияк-бияк. Аз Каражыгачтан эми Шаргарды көздөй айдаш керек. Нифига себе! Бияктан эмне кылсам, шаарга чыга берсемби деп ойлонуп турсам. Заказ келип калды го, кантка базар жок. Село Каражыгачта мондай двухэтажный үйлөр бар экен, Союз учурундагы. Сталинкалар болсо керек булар. Эски ушундайлар көп экен. Орустар көп жашаган окшойт эле, биякта орустар көп экен да районда. Союз кезинде орустар көп жашаган экен. Үйлөр дагы кичинекей үйлөр деле. Эски үйлөр экен да. Все дороги ведут в Кант дегенде, азыр Кантта жүрөбүз. Азыр тиги баланы чытагандан кийин чытай электе эле, короче, артынан заказ чыккан. Ошол заказга келип калдым бияка Канттан. Буну алып эми Шарга болсо экен, Шарга коэффициент жака болсо экен, көрөлүчү. Так, Кантка келгенден кийинки заказ чыккан. Ал баланы чытай электе эле. Бул ушул жакта эле экен. Ё-моё, Шарга болгондо жакшы болмок да. Лебединовка, Новопокровка жактарга болгондо коэффициент жака нормально болмок. Так, Канттагы заказды чытагандан кийин бир заказ чыкты, буга келатсам отмена кылып салды. Анан по пути домой басып койдум, Шаарга берсин деп. Шаарга берсе берет, бербесе акырын жылы беребиз. А так Кантта эле жүрө бериши мүмкүн да биякта. Күндүзүчү. Күндүз иштеген ушунусу жаман да, монда коэффициент вроде күйүп турат, отура бересиң заказ күтүпчү. 10-15 мүнөт болуп калды отурганыма.
заказ жоқ. Еще тегектан бияққа шығып қантқа келген, қанттан бұл Новопокровка келгенге чейін да заказ шыққан жоқ. По пути домой. По пути домойды өчіріп қойып, отырғаным 15 минут болып қалды, уже жоқ заказ. Аз бір попутчик шықты, мол жерден, где-то мол жерге, кішкентай расстоянияға. Алба қойдым еще без коэффициент. Күндіз ошол жаманда барлы автобус маршруткалармен жүріп, заказ келіш қиын. Мына эм келді заказ. Плюс 60 мен. Кеттік еме. Маяқ жестко пробка екен, ё-моё. Düşev dəröge, sersef bütüydük, bəzər üzero. Центральный мечітке саат 1-де келсең еле, жұмаға уже места жоқ қой. Неге елдің барлы машинасымен келе береді. Еще центральный мечітте оқығанды жақсы көріп. Же бұл жақта көбірек соғып беріледі екен башқа мечіттерге қарағанда. Аз места қарайбыз, парковка жоқ болса, Махмуд Кашкариге кетеміз мечітке. Моғын қарсаңар прикол, бүт жақ фиолетовый зона. Да, жақындатқанда мен жақ. Көф жоқ, азыр көф жоқ берділе заказ. Интернет жүріп қойдым. Бұл машинаға онда Jingle Bells'терді установить етіп қойып тұр. Азыр включать етем. Аты күйіп қалады кен. Jingle Bells, Jingle Bells кен. Батарейка мен ұшит батарейка кен. Өчіріп қойып экономдаш керек кен батарейкасын. Клиенті көттірім ұшит походу. Так, бұл машинада фара іштебейді кен. Жана кеч кіргенде білдім, азыр. Дальный менен ептеп бірдемке қылып, біреулер маргать етсе өчіріп, қайра күйгізіп қойып, паркқа чейін жетем азыр, авариканы күйгізіп. Ата как раз кычап аткан момент болчу да, азыр иштеп алыш керек болчу. Бирок паркка барыш керек эми айла жок. Эми жаңы главада бул машина менен кайра башка жаңы глава башталат. На механике жекчанды кинолорун эстеш керек да, буну механик айдаганда. Механика менен иштебегениме бир 2 жыл болуп кетти окшойт. Мозук жаман зыбы кылды, Норс. Мындай турганда калтыраганына адаскан чыгарат. Дыга койгонда. Парковкага коюп спокойно турайын десең. Так, Царское село, химческая келдим. Территория сонун го бияқта. Тергел жақта ақ үй уже.
Так, инструменты достал. Теперь зайдем. Jingle Bells. Сухую чистку ковра закончили. Теперь влажную будем. Но до этого сухую чистку дивана тоже сделаем. Так, сухую чистку закончили дивана. И ковра тоже с той насадкой. Теперь влажную начнем. Химчистка бүткөндөн кийин эжеке моундай сладостьтарды подарок этти. Чоң рахмат. Еще чаю 200 сом берди, лишний куп. Арттын ичине мындай ачылдырсаң. Тура эмес миллион. Көрүң, мага көрүнүп калды. Видео турбай. Саңгылар да? Любой. Омар, на это тебе. Рахмат. Подарок, Омар. Конфеты, не? Не баракин, Омар.